Pozdrav ljudi, Bare s vama, nadam se da vam se svidio onaj mali introić koji sam napravio. Dakle, što se radi? Radi se o Infogameru 2017. u Zagrebu u Hrvatskoj od 21. do 26.11. dakle studenog ili novembra. Ove godine očekuje se preko 70.000 posjetitelja. Što možete doći na rebootu? Možete doći isprobati razne najnovije igre koje izlaze, možete isprobati čak i VR. Prošle godine je bio VR, ja sam ga osobno probao, moram priznati, to je tako dobra stvar. Biće i turnira, kompetitivnih igara, možete se družiti, ono što će se kaže najviše svidjeti vama jeste druženje sa youtuberima. Biće giveaway-ova, biće nagrada, a ovim putem dvojici najbrži komentara moraju ostaviti podatke na moj mail koji će biti u opisu dakle videa. Dobijaju jednodnevnu kartu za Reboot Infogamer 2017. Tako da budite brzi. Čim ovaj video izađe, giveaway kreće, onaj ko bude najbrži, vidit ćemo se na Infogameru. Ljudi, želim vam sve najbolje, vidimo se na Reboot Infogameru 2017. Uživajte narode.